The problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda, ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. ikibazo cha Kongo, akarere n'u Rwanda, ikibazo si M23. Amagambo rero aba bantu iyo bari kuvuga bajya bavuga ngo wenda ibyo bavuze byagiye nk'umutsi lokola muri ngalikaya, nk'umutsi w'itabi mbese utamuruka. Uyu mugabo murumva icyo gihe kandi ibi ndakeka yarabivugiraga i Moscow, yabivugiraga i Moscow ndakeka niba nibuka neza. Ati ikibazo cha Kongo, ikibazo cha karere, ikibazo cy'u Rwanda si M23. Mukurikira aya magambo ya Kagame, buryo utu video tuje tutubika. Ah, le M23, je suis désolé. M23 is M23 a product est un produit, of many other problems that la have résultante not de been plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus. Ati M23 navuga gute mu magambo y'ikinyarwanda anoze, ni ngaho wavuga ati n'umusaruro cyangwa n'ingaruka ngo zibindi bibazo byinshi bitigeze bikemurwa. Okay? for decades. Depuis des décennies maintenant. If you remember, Si vous vous rappelez the bien, problem of le problème M23 du M23 was there even before existait même bien avant que, before Tshisekedi became president. avant même que Umvira indi jambo rikomeye. Ati nimwitegereza neza murasanga ibibazo bya M23 byanabayeho Tshisekedi atari yaba president. None bya bitutsi birirwa batuka Tshisekedi, bya bindi byose birirwa bamusebya, kumbe Tshisekedi yasanze ibyo bibazo byanyu biri aho ngaho murabyemera. Noneho aka kantu twakaganiraho tukazageza n'ejo, ariko iyo wumva bikoreye Tshisekedi rero ga niba Tshisekedi yarahabisanze, c'est qu'il les a hérités. Yabisigiwe hariya nuwo yasimbuye. Uyu munsi Corneille Nanga yabwiraga abakada biwe, ejo nako yabwiraga abakada biwe ati turi kumwe nawe hano, ati mwari muzi ko turi kumwe nawe hano, ati ndatumushitsi, atuhe mushitsi, ati wahoze ari perezida Joseph Kabila, ati turi kumwe nawe hano, ati rimwe nzamuzana baramutse. Sinzi ko ibi bintu byumvikana basangirage. Uyu mugabo ati M23 si ikibazo cy'akarere, si ikibazo cya Kongo, si n'ikibazo cy'u Rwanda, ngo ahubwo M23 ngo ni ikibazo n'ingaruka z'ibibazo byinshi bitigeze bikemurwa. Ninde wagombye kubikemura? Ni uyu mugabo hamwe n'igifobagane cyabo Ipolite Kanambe bakoreshaga hariya. Hanyuma ati yewe na Tshisekedi yaje abisanga, ni nk'abo ari kuvuga ati na Tshisekedi turamuhohotera. Ntaho yarahuriye n'ibi bibazo yaje asanga twaramaze kuzambya ibintu biri hariya. Monsieur Tshisekedi devient président. C'était un problème in 2012. Ngo ikibazo cya nyacyo gihura n'ibi bibazo bya M23 ngo ni kuva 2012. Fa kuvuga ibyo tutajya kure n'ubundi ibindi ntawo biyobewe. En 2012 même, ça remonte à 2012. So, alors, and having to do with M23 and the people related to en ce qui concerne M23, le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage. qui ati ibibazo bijanye na M23 mongere mumve neza basangira ngendo iyo bari kuvuga ibi bintu bo bumva batari mu moko. Baravuga ngo ikibazo cyo mu burasirazuba, ikibazo cha M23 ngo ni ikibazo cy'abanyekongo bafite heritage y'u Rwanda, donc amamuko y'u Rwanda, bafite inkomoko mu Rwanda, ngo nico kibazo cha M23. So abandi banyekongo mudafite
amamuko y'u Rwanda cyangwa inkomoko y'u Rwanda muba muri kiriya gicupuri mwe murarwanira iki nama? Iyo turi kubisubiramo abantu bagira bakarangiza bakaza hano bakadutuka Kagame n'abantu be bakagaruka nanone bakabisubiramo, baba bateze amatwi ngo M23 imaze kwica miliyoni 20 z'abantu ngo nukubera ko ngo ni ibibazo byabo bafite, ngo bafite amamuko y'u Rwanda. On bénéficiait donc de l'héritage. The borders that were drawn during colonial times, les frontières ibibazo ngo bikomoka ndetse no mu gihe cy'ubukoloni qui ont été bâties durant la période coloniale ont a big part of Rwanda was left outside. on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc ati ubwo abakoloni bagabaga ibi bihugu ngo igice cyacu kimwe cy'ubutaka ngo bagisigiye Kongo, bagihaye Kongo. None gaweho turi kumwe nawe muvandimwe, fata ibi bintu bibiri ubimpurize umbwira aho bihuriye. Hari ikibazo cy'abanyekongo bafite amamuko y'u Rwanda, right? Noneho hakabaho n'ikibazo cyo gukata ubutaka igihe bakataga imipaka y'ibihugu. Ubutaka bumwe bw'u Rwanda ngo bukaja muri Kongo. Umva, icyo gihe bakati imipaka b'Abanyarwanda ari kuvuga bari bataraba abanyekongo, bari bakira Abanyarwanda. Kandi nitujyaho tukajya muri history neza basangira ngendo, muraza gusanga u Rwanda n'u Burundi byari province ya 7 ya Kongo yitwaga Rwanda Urundi. Rwanda Urundi yari province ya 7 ya Kongo, kuko Kongo yagiraga province 7, ndetse uwayoboraga Kongo icyo gihe n'abashefu bayoboraga uburasirazuba bwa Kongo icyo gihe nibo bayoboraga na Rwanda Urundi. Ifaranga ryakoreshwaga muri Kongo niryo ryakoreshwaga no muri Rwanda Urundi. None niba barakase u Rwanda, nuruhe Rwanda bakaseho kugira ngo bajye kuruhereza Kongo, kandi u Rwanda rwari province ya Kongo icyo gihe? Ibyo sibyo ngendereye ayo mateka, ariko mureke mumve turagaruka kuri ako kantu. Du Rwanda qui a été donné à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Akandi gace ngo baragakase bakajyana Uganda. None mugabo, nibi bibazo bya M23 bijyanye n'ubutaka, kuko murumva ko ibya M23 avuze yuko ikibazo cy'amamuko yongeraho ikibazo cy'ubutaka. Donc ashaka kuvuga yuko abo Banyarwanda barabajyanye muri Kongo, se babajyana n'ubutaka bwabo b'u Rwanda, cyangwa byagenze gute? Hagati y'abo Banyarwanda bajyanywe kuba abanyekongo, kandi igihe bakataga iyo ntuze basangira ngendo iyo mipaka, abo Banyarwanda bari bataraba abanyekongo. Oya, kuko itegeko nyuma niyo ryaje kuvugwa yuko ati abisanze hakurya y'umupaka nyuma ya independence, donc independence nyuma ya independence d'office abo n'abanyekongo. Ati kubera iki bakatiweho imipaka n'abanyekongo? Ibibazo byabavuga by'Abanyarwanda turabizi twese ko nyuma yaho sasa abo bakoloni baje kujyana Abanyarwanda benshi cyane muri Kongo, zaba za Katanga, byaba za Masisi, byaba za Rucuro. Kubera iki? Hari impamvu za sociale n'impamvu za economy. Kandi abo murumva ko bajyanywe imipaka yarakaswe kera, ntaho bahuriye n'ubu butaka. Kagame amaze abantu yica ngo arashaka ubutaka bwa Kongo, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont Rwandese background. Kandi ikindi nshaka kuvuga, igihe bakati imipaka niba ari kuvuga ngo Abanyarwanda abafite amamuko, Abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda. Noneho ndashaka kubaza umuntu wansubize koko, igihe bakataga iyo mipaka abo bantu bo muri M23 s'abatutsi siko bavuga ngo n'abatutsi barwana ku burenganzira bwabo, bakati imipaka abo Banyarwanda
baje ku ruhande rwa Kongo ari bo M23 uyu munsi bari abatutsi gusa, ku buryo u Rwanda rw'icyo gihe rwagiraga abatutsi gusa ntirwagiraga abahutu. None niba ikibazo ari cy'inkomoko, abo banyekongo baba bakomoka mu Rwanda baba bavanzemo abatutsi n'abahutu. None kuki uyu munsi abo bahutu batuje, abatutsi akaba ari bo bari kurwana ku burenganzira babujijwe? Ibi bintu hari ukuntu Kagame aza n'abantu be bagacangacanga ibintu bakagira ngo bari gucangacanga abana. C'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. So those problems are much older than me and much older than Tshisekedi. Ngo ibyo bibazo mbese baje babisanga ni bikuru kuri we, birashaje kuri we, bishaje kuri Tshisekedi, ngo ariko bikomoka ku bakoloni. Kandi murumva imipaka hariya bavandi Afrika bayicagaguye mu duce mu 1883 niba ntibeshe, 1883 niba ntibeshe, byabereye hano hakurya mu Budagi Berlin. Kandi koko birakurenze. None uyu mugabo ikibazo sasa cyo kuvangura abo bantu bijya uhuje n'ubutaka, batangiye kubavangura icyo gihe babakatane n'ubutaka bwagiye Kongo, batangiye kubavangura ryari ku buryo uyu munsi bafata intwaro bakica miliyoni 30 z'abandi 20 z'abandi banyekongo. Kagame cyakora nshimye ko yanavuze ngo iki kibazo si Tshisekedi. None muri kurwanya Kongo iteka ryose ngo Tshisekedi ni mubi, Tshisekedi bla bla bla. Mwahereye kuri Mobutu ni mubi, mujya kuri Laurent Désiré Kabila ni mubi, icyakora umuhungu we mwarakoranye 100% kuko cyari gikoresho cyanyu, ariko Tshisekedi nawe araje nawe ni mubi. Donc usibye igikoresho cyanyu mwashira hariya nta wundi muyobozi wayobora Kongo ngo abe muzima. Ma personne va au-delà de la personne du président Tshisekedi. Were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense que aujourd'hui, ce peuple ngo rero bariya barwana hariya ngo nuko babi mu burenganzira bwabo hariya muri Kongo. Ibi tuzabishakira umwanya tubigarukeho, byatuma tudakomeza imbere uyu munsi kuko tubiganiriyeho kenshi. Abo bavuga ngo babi mu mwanya muri Kongo bari kumwe n'abandi banyekongo mu nteko nshinga amategeko, bari kumwe n'abandi banyekongo mu nteko mu munani muri Sena, bari kumwe n'abandi banyekongo muri guverinema, bari kumwe n'abandi banyekongo muri polisi, bari kumwe n'abandi banyekongo mu gisirikare cya leta, bari kumwe n'abandi banyekongo mu nzego zibanze. Ubundi burenganzira bambuwe nubuhe? Iyo bavuga ngo babambuye uburenganzira, kuki batarasa ku ntego batubwira ati dore uburenganzira twambuwe n'ubu? Inzego zose za kandi mu nzego zimwe nk'igisirikare usanga aribo benshi cyane kurusha n'abakomoka mu yandi moko. Nibo bafitemo aba officers benshi kurusha yandi moko, ariko still ngo bambuwe uburenganzira bwabo ntibemerwa ko ari abanyekongo. Kurya rero mwebwe mwagiye muba mu bisirikare by'abandi muri Uganda n'ibiki byose, mujya mumva ko na Kongo nuko tu. None se bakaba muri polisi, bakaba muri FARDC, bakaba abadepite, bakaba abasenateur, bakaba abaministre, igihugu kitabemera ko ari abanyekongo Kagame. renier. Dore ngo arahisha amaso mu maneti ngo abone uko abesha. Tuve kuri ibi.